ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بنوم بيرانغو بكومي كان بيغرغز ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko ari nawe ukwiye kugaragirwa wewe wenyine subhanahu wa ta'ala nuko an khalaqa lakum min anfusikum azwaja nuko ngo Allah yaremye abadamu ababakomoyemo murabizi Hawa Allah mukomoye murinde muri Adamu alayhi salam ibyo Allah abikora litaskunu ilayha kugira ngo badamu mujye mubonaho ituze bayislam ولهذا يقول العلماء لما بمن baravuga bati umusore wese utari washaka abagifite akajagari muri we hatta yatazawwaja mpaka abanza shake nibwo ituze risesuye azarigeraho nanone bavana Islam muri an-nikah mubigaragaza umumaro wa nikah bavana Islam nuko ni a'zamu ma yaknizuhu al-insan burya mu butunzi bwa mbere umuntu abafite kurenza ubutunzi bw'imitungo bugaragara amafaranga n'ibindi burya harimo umudamu iyo ufite umudamu utinya Allah subhanahu wa ta'ala burya ni ubutunzi bukomeye cyane kurenza al-dhahab wal-fidda kurenza zahabu na feza ufite wa Islam faqad qala as-sahaba ridwanullahi alayhim abasahaba umunsi umwe bigeze kubwira rasul baramubwira ati لو علمنا أي المال خير فنتخذه يا رسول الله ترمتتوني umutungo mwiza wazatuma tubona aljanna burya nitwa harani na gutunga faqala alayhi salatu wassalam rasul ranjiro ngira ngo afdaluhu lisanun dhakir burya ngo ubutunzi bwa mbere mwene damagira buka akaba kuri isatekanye anaryohewe na yawm alqiyama bikazamuhira kinjira aljanna lisanun dhakirun bunukuba Allah yaguha ururimi ruhora rumusiyiza wa qalbun shakirun ndetse n'umutima uhora ushimira Allah subhanahu wa ta'ala kugatona kanini wahawe wa zawjatun mu'mina tu'inuhu ala imanihi bunukuba Allah yaguha umudamu umwemeramana kazi umudamu tinya Allah subhanahu wa ta'ala ngo tu'inuhu ala imanihi ngo wa mudamu gufasha kugutera inkunga mukubaha Allah subhanahu wa ta'ala wa mudamu ugufasha mu kuzamura imani ngo burya iyo uzabona ufite umudamu nk'uwo uzamenye ko uwo nguwo arenze ikinombe cya zahabu na feza dasobanutse Islam yani Allah subhanahu wa ta'ala kuba yaguha gushaka gukora nikah Allah kaguha umudamu mu'mina utinya Allah subhanahu wa ta'ala umwemeramana nyabyo bitari by'umuryanya wa mudamu tu'inuka ala imanik ugutera inkunga kagufasha mu gukora bya bintu bikwegereza Allah subhanahu wa ta'ala ngibyo ngo ni khairun ma yaknizuhu al-'abd ngibyo ni byo bintu byiza birenze ubutunzi mwene damatunga bwari bwo kugaho umeze kose Islam izi ni hadisi zikorekana yuko Islam an-nikah miraha n'umunyenga wa qala alayhi salatu wassalam no muri hadith rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo ad-dunya mata'un ngo burya iyi si irimo ibirangaza abantu benshi byinshi harimo ibiryosha byose abantu byinshi wa khayru mata'i dunya ngo burya umutako mwiza ikintu kiryohereye muri iyi si kurenza ibyitwa ko biryoshe byose muri iyi si ngo burya ni al-mar'atu salihah nukuba wakora nikah Allah akaguha kushaka umudamu utinya Imana wa Islam umuntu uryohewe kuri iyi si ni umugabo ufite umugore utinya Imana uwo ni uryohewe n'isi ya Allah subhanahu wa ta'ala kurenza n'abandi bose bita yuko ari uburyohe muri iyi si ntabwo waryo nubwo wabutunze miliyari y'amadolari wallahi udafite umugore muzima mu rugo burya ubura iraha ukaba kuri iyi si uhangayitse kandi ufite imitungo ifatika mu Islam niyo mpamvu rasul avuze ngo iki ad-dunya mata' iyi si ni umutako wa khayru mata'i ad-dunya umutako mwiza ufite niwe uburyohewe kuri iyi si kurenza abandi ni al-mar'atu salihah kuba wafite umugore utinya Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika aidha nanone mu byiza byo gushaka abaislamu no gukora nikah nuko min asbab as-sa'ada idha wuffiqa ar-rajulu ila al-mar'ati as-salihah umugabo araryoherwa igihe yabonye umudamu utinya Imana
qala alayhi salatu wassalam ilmuimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo arba'un min as-sa'ada ngibintu bine umuzabigeraho azamenye ngo yani azagira ikitwa umunezero abandi bose batazigera babona kuri isi ya Allah subhanahu wa ta'ala keretse uzabona ibintu bine Islam. Icyambere Rasul yavuze ngo ni al-mar'atu as-salihah, kugira umugore utinye Imana muzima mu rugo, ngo burya niwo munezero wa mbere kuri isi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kugira umugore utinye Imana wa Islam wa wundi igihe cyose ibye ni akhira ni meruka niho yibereye, bitandukanye no kuzana umugore wibere muri ba Cristiano ba Messi ngo sinzi ngo yakipe twagikombe wa mugore uri guceza ngo ikipe runaka yatsinze. Ibyo wallahi wa Islam ibyo ntabwo ari bitangira abadan. Rasul avuze ngo iki arba'un min as-sa'ada, ibintu bine umuntu uzabibona niwe uzanezerwa kuri isi kurenza abandi bose. Wa icyambere al-mar'atu as-salihah, umudamu muzima. Iyo tuvuze umudamu muzima wa Islam ni wa mudamu urangwa no gutinya Allah, ibyo byose ni akhirah, ni al-jannah kwishakira. Thaniyan icyakabiri wal maskanul wasi', ngo n'umuntu kuba yagira urugo rwagutse. Allah buriya mu Islam naguha urugo rwagutse ukaba mu rugo rwiza mashallah kandi rwagutse, ubona aho wakirira abashyitsi, ubona aho ukorera gahunda zawe mu rugo rwagutse, nabyo uzabishimire n'Imana. Burya ubunezerewe kugira urugo rwagutse bitanga umunezero wa Islam. Icya gatatu thalithan wal jaru salih, ngo n'umuturanyi mwiza. Buriya ngo kugira umuturanyi mwiza biri mu bintu bitanga iki umunezero. Rabi'an icya kane Rasul yavuze wal markabul hani, no kugira ikigenderwaho cyiza kiguha umunyenga kikubwira Islam. Nugira amahirwe ukabona abaguhaye imodoka ikakubera kheri, ikakudeplasa aho ushaka hose bikubikoroheye, ya modoka idahora mu garage wa Islam, burya uzashimire Allah kuko nabyo bitanga umunezero. Ibi bintu bine Rasul yahereye kuki al-mar'atu as-salihah, ku mudamu wa Islam, wa mudamu muzima utinya Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munezero Rasul avuze ubonwa na bake muri iyi si, ntabwo wawugeraho utari washaka. Niyo mpamvu nikah, gukora nikah biri mu bintu bya mbere bitanga umunezero. Idha wuffiqa ar-rajul, ariko nanone ryari igihe umugabo Allah mushoboje agashaka umugore muzima, ndasobanutse Islam. Wakadhalika aidha nanone mu bintu mu mumaro ukora nikah nuko fihi i'anatun ala shatr ad-din, burya bifasha umuntu kubona kimwe cya kabiri cy'Ubuislamu bwe. Buri dini kugira ngo ugeze muri kimwe cya kabiri cyaryo harimo kubanza wakora nikah. Qala alayhi salatu wassalam, inumimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze muri hadisi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aratubwira yuko inumimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala shatr dinihi, ngo umuntu uzagira amahirwe Allah subhanahu wa ta'ala ngo akamuha umudamu muzima, umudamu utinya Allah, faqad a'anahu ala shatr dinihi, ngo azashimira Imana kuko Allah azaba amushoboje kugera kuri kimwe cya kabiri cy'Ubuislamu bwe. 50% y'Ubuislamu bwawe igerwaho iyo ukoze nikah wa Islam. Rasul nikavuze sallallahu alayhi wa sallama, Rasul anajura ngo falyattaqillaha fi ash-shatr ath-thani, cyangwa se al-baqi, ngo ngaho ujutinya Allah mu kindi kimwe cya kabiri cy'idini yawe igihe Allah gushoboje gushaka. Yani igihe Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye gukora nikah, burya kimwe cya kabiri cy'idini ubu kigezeho 50% uwigezeho. Rasul arangira ngo falyattaqillah, ngiyo maze gukora nikahi ugomba kurwana indi nkundura ya kabiri yo gutinya Allah mu kindi kimwe cya kabiri gisigaye kugira ngo uzipfire neza wigire muri al-janna. Ndasobanutse Islam. Nikahi wa Islam ifite amatunda la ya'lamuha illa man tadawwaqa bi hadha al-amr, nta wamenya uburyohe bw'aya matunda uretse uwabonjeje kuri aya matunda akaryaho. Niyo mpamvu mu Islam agomba kwihutira gukora nikah, biri muri sunna za Rasul sallallahu alayhi wa sallam, akirinda kwishiraho condition ma anzala Allah biha min sultan, condition Allah tigeze dushiraho muri idini, cyangwa se akibangamira kubyo Allah yamworohereje mu Islam.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام وبني الإسلام وتجيوتانجلا قصوا عن رأي بيركراني نفقه الأسرة فقه إشينجي كميباني راني يواشاكني الإسلام وسوف نتناول من خلال هذه الدروس مرايا مسومو تزاجيندا تونا مبدينشي بينشي مبانو غفلوا عنها بتجمع سوانو شيروا كبيرا كتجرى علم إهاجي جكري بن إسلام فأدى هذه الأمور إلى الطلاق وتفكك الأسر إذا بكوجارتم إمرجانغو مينشي مريتي جيه isaniya tatanya w'Islam ibyo bikanatera kuboneka itoraka nyinshi mu ngo w'Islam lijahli kathiri min an-nas an fiqh al-usra ibyo bigaterwa no kutagira ubumenyi buhagije kuri benshi mu bantu bushingiye kuri fiqhi no gusobanukirwa umurongo Allah yatanze n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubyerekeranye n'ababanye b'Islam n'abantu babana hagati bayna az-zawjayn hagati y'umugabo n'umugore w'Islam سوف نتناول من خلال هذه الدروس مرaya masomo tuzabonamo byinshi Islam benshi mu bantu batajya basobanukirwa mu dini Allah subhanahu wa ta'ala bishingiye hagati y'umugabo n'umugore mu mibanire yabo tuzabona ibyo bita talaq tubonemo an-nikah tubonemo ibyo bita al-li'an tubonemo ibyo bita al-dhihar n'ibindi bishingiye ku mibanire y'abashakanye أولا برنا بالإسلام تراهير كبيتكو النكاح إتيتكو النكاح مدين الإسلام أما تدكو يابدو إن شاء الله تزاجرتو سبحان بإذن الله تبارك وتعالى نتراجز إتيتكو النكاح تكيرتشز كويندي نبدو من فتاة أو مهورية نميباني لنرى إليها قتيو مقابان ومقوري بإذن الله تبارك وتعالى أولا برنا بالأيها الإخوة وبرنا الإسلام إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دل الأمة عليه ولا يعني ما لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه رسول صلى الله عليه وسلم برجنا كنو تشيزنا كمي تاجرنا بمرمان كمارو نبيرنا مرغسان هنو كريسي دسنا كمونسي يمروكا ورتك رسول فيتي تبيه الإسلام ولا شر nani kibi na kimwe cyagira umuntu nabi fi dinihi wa dunyah haba mu dini ye ndetse no kuri isi illa hadharana minhu uretse ko rasul yapfuye kitwihanangirije kugira ngo tukigendere kure tutazahura nakaga n'amakuba fi dunya haba no kuri isi ndetse na yawm al-qiyamah ولهذا قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يوم مصحبة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يربزنغو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا فيه علما ورسول برج يبفوye buri kintu cyose gidusobanuriye anace turgiye kugeza n'ubwo yaduhaye ubumenyi bushingiye ku nyoni itamba mu kirere irambura amababa yayo ikongera ikayakunja burya nabyo rasul sallallahu alaihi wasallam ubwo bumenyi yarabuduhaye alayhi salatu wassalam وقال الله جل وعلا نمو إلي آية الله سبحانه وتعالى رتبقيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يا محمد القرآن الكرة يكون نريه لتبين للناس كجرم أبري ويسوان الربان لتبين للناس ما نزل إليهم الله يا هاي أمري رسول صلى الله عليه وسلم وصور ريدين وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده
حتى أتاه اليقين كان لكوكو رسول صلى الله عليه وسلم وتمنى الله يموها يربشوج عليه الصلاة والسلام ناتي نتمي رسول يبفوي أتتقي الإسلام ناتي نتمي ولتكو رسول يبفوي أتتقي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله يرفض من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. إمام مالك يرفض من ابتدع في الإسلام بدعة ومنزازنا إشادك نجيه من مريد الإسلام ومنكيزا لبينو أكجيت الإسلام قاربا من القرآن ومن السنة تغسان ما أنزل الله بها من سلطان إبزوين ويتاكو من مدين هابيهاري يجيت قاربا كتولد من القرآن ومن السنة قمون ويسوزا لكينا كجيت الإسلام كترمو فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وغزا بشات كوري كان يكون محمد يهمكي الله أرمتنغوها إبجو الله يموها نابغا بيجي كوري أمه كبجا كوايه كوكو هريدو يفويا هيشه عليه الصلاة والسلام هكذا الإسلام ولي يومنا زني بدع مديني أوا أشات كوري كان يكون هريكي يفمري ديني كو هريكي رسول يفويا هيشه أتتبقيه والله يقول كان الأمر القرآن يرفض اليوم أكملت لكم دينكم وكريو منش الدين يعني دا يوجوجي رسول يبفوه الدين يوزو الإسلام وأثبت الله بهذا الله نبي شمان يبني القرآن كي دين يوزو اليوم أكملت لكم دينكم وكريو منش الدين يعني دا يوجوجي وأتممت عليكم نعمتي كان إنما زاني لبني زاني بيهون دقاجي kubari muri dini w'Islam ndetse n'idini waraditu lakum al-islam dina gukandi mbahitiyemo ko Islam ariyo ibabera idini Rasul yapfuye agatangaje kumugaragaro ko idini yuzuye ko nta nico yigeze hisha alayhi salatu wassalam. Wa qala Imam Malik no mambo yisavuga ngo Islam fama lam yakun yawma idhin dinan ikitara wa idini kuja cha Rasul sallallahu alayhi wasallam na masahaba ikitara garagaye ko kiri mu dini فلن يكون اليوم دينا نامتابي ديني ويموت بريد بهجاج الإسلام اليوم أنظر رسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ومتمنى الله يموها يمجج كباب غير مجنوي وأدى الأمانة أمانة إن جزء الله يموها يتججه وكشف الله به الغمة الله يهم يبنشي كبوت مبا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله رسول الله يوسف مزهر كريسي يبا يهو أريم رحمة قربان لا إله إلا الله أيها الناس يبنبان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا مفق لا إله إلا الله لكم تسينكم في الدنيا والآخرة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إذا رسول يكون مجكبك وركو يزنقر فقوان مجزيه أجيها مقربان لا إله إلا الله محمد رسول الله ورب الإسلام ناتم ورتكو رسول فيتي تغيه. وقال الله جل وعلا نمو هندي آية الله رب زغون ما فرطنا في الكتاب من شيء ناتم تكوارت ورتكو تكواتي بوزيه. وقال الله جل وعلا نمو هندي آية الله رب زغون وكل شيء فصلناه تفصيلا بوريكي توست كوادي هاي كوادي تانزو وصور وكان بيمبي تسوهاجي ناتم uretse rasul yafuye alayhi salatu wassalam kugeza nubwo idini w'Islam duhamagarira gutoragura ikintu cyakwangiriza umuntu mu muhanda imatatul adha 'ani at-tariq sadaqa rasul yaravuze ngo burya no gukura icupa mu muhanda cyangwa se igishishwa cy'umuneke cyanyereza umuntu yewe n'umwanda ni sadaqa Allah arabiguhembera. Wa qala alayhi salatu wassalam no mu hadithi rasul sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق غبرجنا من النوغا سوزغوري كيزا cyariko cyose mukabone nubwo wamwenyurira mugenzi wawe akakubona mu maso kumwishimiye burya Allah arabiguhembera subhanahu wa ta'ala. وقال عليه الصلاه والسلام نمي حديث رسول روزه تبسمك في وجه اخيك صدقه kumwenyurira mugenzi wawe Allah biguhera
yani ithawabu zimeze nkaho utaze sadaqa abayisilamu. Ntabwo rero Rasul sallallahu alayhi wasallam yari kutwigisha ibigendanye no gutoragura imyanda mu nzira ngo ananirwe kwigisha umma ye ibigendanye n'imibanire hagati y'abashakanye b'Islam. Ikitwa husnul muashara, kubanirana neza hagati y'abashakanye baina az-zawjayn, hagati y'umugabo n'umugore b'Islam. Walidha kana lizaman, ino mpamvu ari ngombwa kuba vuga butumwa kwigisha abantu ifiqihi bakayimenya b'Islam, kuko mimma yuqliku kathira min al-muslihin, mu bintu biteye impungenge kuri benshi mu bantu muri iyi minsi ni ugusenyuka kw'ingo bya hato na hato biri kugenda bigaragara. Wa ma zala al-amru fi al-izdiyad, kandi biracyakomeje kwiyongera uko bwije nuko bukeye mu Islam. Ibintu wasubiza amaso inyuma ukabireba ugasanga abantu ni i'radu 'an al-kitab wa sunnah. Impamvu zabyo no kwirengagiza imma amdan, kubushake rimwe na rimwe ibyo Allah yavuze muri Qur'an ndetse n'umwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Walidhalik inoma mutwafasha umwanzuro gusobanura ifiqihi buri kuwa kane na yawm al-jum'a ndetse no kuwa gatanu, yawmayn fi al-usbu', iminsi ibiri mu cyumweru bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Awalan birna bil Islam inna mimma jaa bihi dinuna wa fihi as-salah wal falah was sa'ada wat tuminan, mubiri dinu Islam yaje tuzaniye bitanga umunezero n'ituze no kumererwa neza, bikaba no kubikora biri mu gukurikira intumwa z'Imana alayhi musallam, by'umwihariko umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikah, harimo ikitwa an-nikah, gushaka abayisilamu. Gushaka biri mu bintu dinu Islam byiza yaje tuzaniye. Ibyo ibikora kugira ngo ikiremwa muntu mwemeramana atunganikirwe hano kuri isi, yere kuba mu buzima bw'akajagari, kuko burya gushaka ni iraha abayisilamu. Gushaka ni iraha bitanga ituze ku mwemeramana, kama sanubayinuha, nkuko turebuze kubyerekana bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, ndetse nuko tuzabyerekana muri iki gitabo twatangiye bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Muneza idinu Islam yatugejejeho harimo kutuzanira ikintu cyitwa kwemererwa gushaka. Nama alhamdulillah, ini fadila ya Allah subhanahu wa ta'ala kuri twe, bitandukanye na benshi mu bantu bamaze guhitamo inzira yo kwiyima ikitwa urushako kandi batarwaye mu Islam. Ugasanga umuntu we mu myemerere ye ngo ntabwo yemerewe kuzashaka umugore ila an yamut, kugeza igihe azapfira. Cyangwa se ukajya kubona umudamu nawe ngo yafashe umwanzuro bitewe n'imyemerere yayobotse ngo ngewe ngo ntabwo nzashaka umugabo ila an amut, kugeza mpfuye. Twe mu dini w'Islam ibintu Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo abidushiriyeho, ahubwo fataha lana al-bab, yadufunguriye umuryango w'ikitwa gushaka, kuko niraha nkuko tugiye kubyerekana abayisilamu. Awalan mbere na mbere min ahmiyati an-nikah, mu mumaro wo gushaka ndetse n'icyo bimarira umwemeramana mu dini w'Islam. Awalan mbere na mbere nuko gushaka min sunanil mursalin, burya biri muri sunna zaranze intumwa z'Imana alayhi musallatu wassalam. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala yohereje intumwa no kuri isi linattabi'a, kugira ngo tuzikurikire, kugira ngo uzazikurikira azatsinde fi dunya wal akhirah. Min sunanil mursalin, mu mico yaranze no muri sunna zaranze intumwa z'Imana alayhi musallam, burya harimo sunna yo gushaka. Qala Allah jalla wa ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo walaqad arsalna rusulan min qablik waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Buye Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walaqad arsalna rusulan min qablik, ngo twohereje intumwa mbere yawe. Buriya nagariho ntumwa ya mbere, ahubwo mbere yawe laqad arsalna rusulan min qablik, hari izindi ntumwa twari twarohereje mbere yawe. Waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya, ngo buri ntumwa zose twohereje twazihaye ugushaka. Nta ntumwa n'imwe uretse ko rifite umugore w'Islam. Intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala burya nazo zakoraga ishuna yo gushaka umugore wa dhurriyya, ndetse Allah kaziha n'urubyaro. Intumwa z'Imana nyinshi zari zifite abana b'Islam. Iyi ni sunna Allah garagaje ko yaranze intumwa z'Imana alayhi musallatu wassalam. Sunna yihe ya an-nikah, yo gushaka abayisilamu.
وكذلك أيضا نانون السنة يقول النكاح السنة يرانزل وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم إن وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم بين أن الإعراض عنه يقرق جيكو كيرين قد إتيتكو النكاح ويوا يعني أمركوا فتمانزل كمان من يسنزا شاكا burundu burya rasul yagaragaje ko ibintu n'ugucukubiri na sunna zinumwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul arumugabo yabwiye aramubirati walakinni asumu wa uftir wa aqumu wa arqud wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasul mutsumye umusahaba yabwiye aramubirati njewe mubindanga nuko asumu wa uftir burya ndasiba ariko nkagira n'igihe ntarya kumanwa ntabwo iminsi yose muransibye wa aqumu wa arqud nta nubwo ijoro ryose narampagaze ku buryo ntajya ndyama oya ndaryama byagera hafi mu joro hagati cyangwa se ijoro ryenda kurangira nkabyuka nkasari qiyamul layl wa atazawwaju an-nisaa no muri sunna zanjye nuko harimo gushaka abagore gukora nikah nkashaka abagore. Rasul ranjara ngo faman raghiba an sunnati umuntu uzacukubiri ni sunna yanjye yihe yo gushaka gukora nikah falaysa minni ngamenye ko uwo ngo ntari kumwe nawe. Iyi ni hadisi ikwerekana yuko Islam muri sunna zirumwe z'Imana alayhi musallatu wassalam harimo sunna yitwa an-nikah cyangwa se yitwa az-zawaj gushaka byari muri sunna zirumwe z'Imana alayhi musallatu wassalam kugeza n'ubwo Rasul agaragaje ngo faman raghiba an sunnati uzacukubiri ni sunna yanjye agafata umwanzuro wo kwiyemeza ngo ntazashaka kuri iyi si umugore falaysa minni usindi kumwe nawe. Wakadhalika aidha nanone mu mumaro wo gushaka abayislam nuko burya gushaka ni mithaqan ghalidha ni sezerano ubugiranye rikomeye cyane na Allah subhanahu wa ta'ala kuri uwo ngo ushatse ni igihango ubugize kuri Allah subhanahu wa ta'ala. qala Allah ta'ala الله يرفض وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ngoni gutemihanda gaza mugaye mukira abagore وأخذنا منكم ميثاقا غليظا kandi bari abadamu barabafashaho igihango gikomeye cyane yuko mugiye kuzababarira neza Islam. Buriya nikah ni igihango gikomeye cyane ubugiranye na Allah subhanahu wa ta'ala yuko utazigira utesha umutwe umwana w'abandi uzanye uwo mukobwa w'abandi, ndetse n'igihango gikomeye cyane ubugiranye n'umudamu yuko uzatinya Allah kuri we. agaravuze ngo waqad akhadna minkum mithaqan ghalidha. burya abadamu kuri mwe mujye muzirikana yuko ni igihango gikomeye cyane kubabarira neza mwagiranye na Allah subhanahu wa ta'ala nabo ubwabo ibintu byo mubitinyamo Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما يرب زمو واتقوا الله في النساء وبقبوا مجمتين الله سبحانه وتعالى كودام وانيو فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كلنا يكو إسلام أبا مدامو يوم جيكو بشين يربوا يوم جيكو باباها burya mubahabwa kugisezerano rikomeye cyane mutanze kuri Allah subhanahu wa ta'ala ariyo ira nikah ari amagambo muvuga. burya ira nisezerano igihango gikomeye cyane mwamugiranye na Allah subhanahu wa ta'ala yuko badamu muzababanira neza. wastahlaltum furujahunna bikalimati Allah ubwambure bwabo buba halali kuri mwe kubwijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala. iyo mugiye gukora igikorwa cy'abashakanye muravuga bismillah kwizina rya Allah subhanahu wa ta'ala byose mukabikora muri halal uko mubyemerewe. ubwo rero ittaqullaha fi nisa ngo mujye mutinya Allah subhanahu wa ta'ala kurabo badamu banyu kuko mwabahawe muri halal, ndetse biba nisezerano rikomeye cyane n'igihango gikomeye mwagiranye na Allah cyo kubanira abadamu neza w'Islam. wakadhalika aidha nanone nikahi gukora nikahi min alamati biri mu bimenyetso bigaragaza ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse ko nawe ukwiye kugaragirwa wenyine subhanahu wa ta'ala. faqad qala Allah jalla wa ala Allah mu Qur'an yaravuze ngo wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ngo mu birango bikomeye cyane bigaragaza ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko ari nawe ukwiye kugaragirwa wewe nyine subhanahu wa ta'ala nuko an khalaqa lakum min anfusikum azwaja nuko ngo Allah yaremye abadamu ababakomoyemo murabizi Hawa Allah yamukomoye muri Adamu alayhi salam ibyo Allah abikora litaskunu ilayha kugira ngo badamu mujye mubonaho ituze abayislam walihadha yaqulu ulama nabo bamenye baravuga bati umusore wese utari washaka abagifita kajagari muri we hatta yatazawwaja mpaka abandashake nibwo ituze risesuye azarigeraho lianna Allah yaqul uko Allah vuze wiki litaskunu ilayha ngo Allah babadamu yabaturemeye kugira ngo tubaboneho ituze abayislam waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah narangije ashira hagati y'umugabo n'umugore urukundo no kugirirana impuhwe ibyo ngo Allah bikoze inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun ngibyo kuri babandi bafite ubwenge buzima butari bwavangirwa ngo ni ikimenyetso simusiga kibagaragaza ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala kubera dushiriye ikitwa nikah mushaka abayislam wakadhalika aywa nanone Allah subhanahu wa ta'ala imtanna bihi ala ibadihi mubyo Allah subhanahu wa ta'ala abaranyinema yahaye kubagaragu be harimo ikitwa nikah faqala Allah jalla wa ala Allah muri Qur'an yaravuze ngo wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja buno munema za Allah subhanahu wa ta'ala kuri mwe nuko yabakomoyemo abadamu kugira ngo mubanezerweho mubabonereho ituze ndetse munishimane nabo bose hano wowe wishime n'umudamu yishime wakadhalika aywa nanone bavana islam muri an-nikah mubigaragaza umumaro wa nikah y'abari islam nuko ni a'zamu ma yaknizuhu al-insan burya mu butunzi bwa mbere umuntu abafite kurenza ubutunzi bw'imitungo bugaragara amafaranga n'ibindi burya harimo umudamu iyo ufite umudamu utinya Allah subhanahu wa ta'ala burya ni ubutunzi bukomeye cyane kurenza al-dhahab wal-fidda kurenza zahabu na feza ufite wa islam faqad qala as-sahaba ridwanullahi alayhim abasahaba umunsi umwe bigeze kubwira rasul baramubwira ati law alimna al-mala law alimna ay al-mal khairun fanattakhidha ya rasul Allah turamutse tubonye umutungo mwiza wazatuma tubona al-janna burya ni twaharanira gutunga faqala alayhi salatu wassalam rasul ranjira ngo afdaluhu lisanun dhakir burya ngo ubutunzi bwa mbere mwene adamagira buka akaba kuri isatekanye anaryohewe na yawm al-qiyamah bikazamuhira kinjira muri al-janna lisanun dhakirun bunu kuba Allah yaguha ururimi ruhora rumusiyiza wa qalbun shakirun ndetse n'umutima uhora ushimira Allah subhanahu wa ta'ala kugatona kanini wahawe wa zawjatun mu'mina tu'inuhu ala imanihi ngono kuba Allah yaguha umudamu umwemeramana kazi umudamu tinya Allah subhanahu wa ta'ala ngo tu'inuhu ala imanihi ngo wa mudamu gufasha kugutera inkunga mu kubaha Allah subhanahu wa ta'ala wa mudamu ugufasha mu kuzamura imani ngo burya iyo uzabona ufite umudamu nk'uwo uzamenye ko uwo nguwo arenze ikinombe cya zahabu na feza dasobanutse Islam yani Allah subhanahu wa ta'ala kuba yaguha gushaka gukora nikah Allah kaguha umudamu mu'mina utinya Allah subhanahu wa ta'ala umwemeramana nyabyo bitari by'umuryanya wa mudamu tu'inuka ala imanik ugutera inkunga kagufasha mu gukora bya bintu bikwegereza Allah subhanahu wa ta'ala ngibyo ngo ni khairun ma yaknizuhu al-'abd ngibyo ni byo bintu byiza birenze ubutunzi mwene d'amatunga bwari bwose kugaho umeze kose Islam izi ni hadisi zikwerekana yuko Islam an-nikah ni raha n'umunyenga وقال عليه الصلاه والسلام نمي حديث رسول صلى الله عليه وسلم يرغز ngo ad-dunya mata'un ngo burya iyisi irimo ibirangaza abantu benshi byinshi harimo ibiryosha byose abantu byinshi wa khayru mata'i ad-dunya ngo burya umutako mwiza ikintu kiryohereye muri iyisi kurenza ibyitwa ko biryoshe byose muri iyisi
ngo burya ni almar'atu salihah nukuba wakora nikah Allah akaguha kushaka umudamu utinya Imana wa Islam. Umuntu uryohewe kuri isi ni umugabo ufite umugore utinya Imana. Uwo ni uryohewe n'isi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kurenza iby'abandi bose bita yuko ari uburyohe muri isi. Ntabwo waryo nubwo wabutunze miliyari y'amadolari. Wallahi udafite umugore muzima mu rugo burya ubura iraha ukaba kuri isi uhangayitse kandi ufite imitungo ifatika mu Islam. Namambo Rasul avuze ngo iki ad-dunya mata' isi mu mutako wa khayru mata'i ad-dunya umutako mwiza ufite niwe uburyohewe kuri isi kurenza abandi ni al-mar'atu salihah kuba wafite umugore utinya Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك ايضا ننون مبجزه بمشاكل الاسلام نقول النكاح نوكو من اسباب السعاده اذا وفق الرجل الى المراه الصالحه umugabo araryoherwa igihe yabonye umudamu tinyimana. Qala alayhi salatu wassalam inumimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo arba'un min as-sa'ada ngibintu bine umuntu zabigeraho azamenye ngo yani azagira ikitwa umunezero abandi bose batazigera babona kuri isi ya Allah subhanahu wa ta'ala keretse uzabona ibintu bine Islam. Icyambere Rasul yavuze ngo ni al-mar'atu salihah kugira umugore utinye Imana muzima mu rugo ngo buryo niwo munezero wa mbere kuri isi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kugira umugore utinye Imana wa Islam wa wundi igihe cyose ibye ni akhira ni meruka ni wayibereye bitandukanye no kuzana umugore wibere muri ba Cristiano ba Messi ngo sinzi ngo yakipe twagikombe wa mugore uri guceza ngo ikipe runaka yatsinze ibyo wallahi wa Islam ibyo ntago ari bitangira abadan. Rasul avuze ngo iki arba'un min as-sa'ada ibintu bine umuntu uzabibona niwe uzanezerwa kuri isi kurenza abandi bose. Wa icyambere al-mar'atu salihah umudamu muzima. Iyo tuvuze umudamu muzima wa Islam ni wa mudamu urangwa no gutinya Allah ibyo byose ni akhirah ni al-jannah kwishakira. Thaniyan icyakabiri wal maskan al-wasi' ngo n'umuntu kuba yagira urugo rwagutse. Allah buriya mu Islam naguha urugo rwagutse ukaba mu rugo rwiza mashallah kandi rwagutse ubona aho wakirira abashitsi ubona aho ukorera gahunda zawe mu rugo rwagutse nabyo uzabishimire n'Imana burya ubunezerewe kugira urugo rwagutse bitanga umunezero wa Islam. Icyagatatu thalithan wal jaru salih ngo n'umuturanyi mwiza. Buya ngo kugira umuturanyi mwiza biri mu bintu bitanga iki umunezero. Rabi'an icyakane Rasul yavuze wal markabul hani no kugira ikigenderwaho cyiza kiguha umunyenga kikubwira abo Islam. Nugira amahirwe ukabona abaguhaye imodoka ikakubera khairi ikakudeplasa aho ushaka hose bikubikoroheye ya modoka idahora mu garage wa Islam buryo uzashimire Allah kuko nabyo bitanga umunezero. Ibi bintu bine Rasul yahereye kuki al-mar'atu salihah ku mudamu wa Islam wa mudamu muzima utinya Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munezero Rasul avuze ubonwa na bake muri isi ntabwo wawugeraho utari washaka. Niyo mpamvu nikah gukora nikah ibiri mu bintu bya mbere bitanga umunezero idha wuffiqa ar-rajul. Ariko nanone ryari igihe umugabo Allah mushoboje agashaka umugore muzima gasobanutse Islam. Wakadhalika aidha nanone mu bintu mu mumaro ukora nikah nuko fihi i'anatun ala shatr ad-din burya bifasha umuntu kubona kimwe cya kabiri cy'Ubuislamu bwe. Buri dini kugira ngo ugeze muri kimwe cya kabiri cyaryo harimo kubanza wakora nikah. Qala alayhi salatu wassalam inumimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze muri hadisi Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala aratubwira yuko inumimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ngo man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala shatr dinihi. Ngumuntu uzagira amahirwe Allah subhanahu wa ta'ala ngo akamuha umudamu muzima umudamu tinya Allah faqad a'anahu ala shatr dinihi ngo azashimira Imana kuko Allah azaba amushoboje kugera kuri kimwe cya kabiri cy'Ubuislamu bwe. 50% y'Ubuislamu bwawe igerwaho iyo ukoze nikah ya Islam. Rasul kavuze sallallahu alayhi wa sallama
rasul rangi rabago falyattaqillaha fi ash-shatr ath-thani cyangwa se al-baqi ngongaho ujutinya Allah mu kindi kimwe cya kabiri kidini yawe igihe Allah gushoboje gushaka yani igihe Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye gukora nikah burya kimwe cya kabiri kidini ubukigezeho 50% uwigezeho rasul rangi rabago falyattaqillah ngiyo maze gukora nikahi ugomba kurwana indi nkundura ya kabiri yihe yo gutinya Allah mu kindi kimwe cya kabiri gisigaye kugira ngo uzipfire neza wigire muri aljanna nasobanutse Islam wa qala alayhi salatu wassalam no mu hadith alladhi rawahu imam al-bayhaqi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam no imam muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo idha tazawwaja al-abdu ngiyo mugaragu ashatse gukora nikahi faqad istakmala nisfa ad-din ngo abayujuje kimwe cya kabiri kidini falyattaqillaha fi nisfi al-baqi ngo ngaho ujutinya Allah muri kimwe cya kabiri gisigaye yani igihe ufite umugore Allah gushoboje kimwe cya kabiri kidini wakigejeho ngo ngaho ujutinya Allah mu kindi kimwe cya kabiri gisigaye kugira ngo uzipfire neza bavane Islam fa ala kulli hal umuslim agomba gutinya Allah subhanahu wa ta'ala akamenya yuko gushaka muri sunna zikomeye cyane zaranze n'umazimana alayhi salatu wassalam faqad jaa an ummina Aisha radiyallahu anha muri hadith ya Aisha radiyallahu anha qalat yaravuze ngo qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inma imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo an-nikahu min sunnati ngo gukora nikahi biri muri sunna zanje faman lam ya'mal bi sunnati ngo uza hitamo kwanga gukora iyi sunna yanjye falaysa minni usindi kumwe nawe rasul rangi ravuga ngo watazawwaju ngo kandi mushake ngo mujye mukunda gukora nikahi fa inni mukathirun bikum al-umam ngo kubara yuko ibyo ngibyo nzabyiratana ku munsi w'imperuka kuzindi ku yindi miryango yabayeho kuzindi ntumwa z'Imana alayhi salatu wassalam rasul rangi ravuga ngo man kana dha tawlin ngo umuntu wese uzaba afite ubushobozi falyankih ngajya gukora nikahi waman lam yajid bunuta zabona ubushobozi fa alayhi bisiyam ngo ajye arangwa no gukora isawmu cyane fa inna as-sawma lahu wija'un kubera ko gusiba cyane burya birinda umuntu kuba yagwa muri zina igihe umuntu atarabona ubushobozi bwo gushaka Islam gukora nikahi muri sunna za rasul sallallahu alayhi wasallam wa qad qala Allah jalla wa ala no mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'an yaravuze ngo wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله سبحانه وتعالى رتبهم وأنكحوا الأيام منكم ومجمو الشينجرا babandi batarashaka muri mwe mujye mubashingira umuhungu utarashaka mujye mumushingira n'umukobwa utarashaka mujye mumushingira niko Allah avuze subhanahu wa ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi ngo abari gutinya ubukene igihe baramuka bashatse ngo nibamenye ko Allah ngo nibabikora kubwo kumutinya fasawfa yughnihim Allah min fadlihi ngo Allah zabaha byinshi azarafungurira mu ngabireze abahe ibitunga abo badamu ndetse kandi banazezererwe mu ngo zabo Islam ariko rasul rangira ngo faman lam yajid utarashobora gushaka kubera ubushobozi buke afite fa alayhi bisawm ajye arangwa n'ikitwa isawmu kuko rero ntabwo byambaye gushaka Islam nta bushobozi kama sanubayyinuha nkuko tuzabigaragaza biidhnillah tabaraka wa ta'ala qala Allah jalla wa ala Allah muri Qur'an yaravuze ngo wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi ngo nababandi badafite epfo na ruguru ngo nibabe bitonze bagire sabru bihangane hatta yughniyahum Allah min fadlihi kugeza igihe Allah azabashoboza iyi sunna ya nikahi bakayikora Islam fa ala kulli hal ibi nibike muri byinshi idini w'Islam yaje itugezaho kubo inyungu yo gukora nikahi wa Islam ifite amatunda la ya'lamuha illa man tadawwaqa bi hadha al-amr ntawamenya uburyohe bw'aya matunda uretse uwabonjeje kuri aya matunda karyaho niyo mpamvu mu Islam agomba kwihutira gukora nikah biri muri sunna za Rasul sallallahu alayhi wasallam akirinda kwishiraho condition ma anzala Allah biha min sultan
condition Allah tigeze dushiramo muri idini cyangwa se akibangamira kubyo Allah yamworohereje mu Islam. Insha Allah katugarukira anga bi Allah tabaraka wa taala ejo tuzatangira gusobanura ma ma'na an-nikah. Nikah bisobanura iki lughatan wa shar'a, hawa mu rurimi rw'icyarabu ndetse wa shar'an no muri fiqh. iyo uvuze an-nikah bisobanura iki. thumma ayda nanone turebe yitwa maqasid an-nikah, intego zatumye Allah subhanahu wa ta'ala asiraho ikiko nikah, ndetse n'ugiye gushaka ibyo agomba gushingiraho ndetse n'ibyo agomba gushaka akibanaho akanabizirikana kugira ngo ibyo bizamufashe kubana n'uwo bashakanye neza. ولعل في هذا كفاية والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.